say. Now what the akasa? Na steady power no. Abusia ya mamu nyina jo. Ene ye brother Tuesday. Ene ye bosome June de toso adu no pepe 2623. Samre obi titini loto pepem because loto dino. Sister Nabo. One try to counter. One rokotono. Obi si titi the bed to him. Na watiane. And also obi delete because one who try ye. Me say bet to any so who try obetimi the 150 pesos and we 16 million. Abusia me ye sure some ho ye Shanton of Shanton Classic. Anyumrei me mamu nyina ajo. Juma de na friend Nsem Sisi. I say eh no ye den enya nsem ba aye sie kwasi Joshua. Oni ochiame kwasi ni mo kwagiri ye kabomu a ene Nsem nko a. Me ye the only minister for anwanwasam sikadie ene kwasi ebuo enhwehwemu. Na senior registrar director of operations. Ayo chiame mapochiame proper. Ochiame kwasi di mo kwagiri oyo chiame proper ewo Odomase number 1 traditional council enti nana ya adansi pudu a oye omanhima na trankonwa no na chiame fo ni bi no one omanhene owa abrochima mu doctor ba ko fe amenchi ahimafo bi no ma ewo bono ene hafo mantam ni bi no so amenchi awo mo me manhima Odene ho Dr. Kosia Fimedwa Ben. Oni chira hima ohima fefe. Nana yabu apene. Fia pre nyina hima. Nana mesira susubiribi. Atoni hima. Sompa hima. Eni ahima fu binom. Mechiachia mo. Nana Ajua Ampo. Nana Ajua Po Bechem Mahima. Namenche Drian Quantum Mahima. If you sabre copim say non do bono. And someone tell him, hey, I see I am pa. Me pacho Mr. K de me ko Sompa TV. Ewo YouTube. Na ene Nsem gu ho mamenchi akomfo e wobono ene hafomantam nyina mamenchi apapa komfo na menchi aboma ensu atre ensu atwa bono ene hafomantam ho nyina achia mechia mo abosomfo mechia mo abaifo nso e wobono ene hafomantam ene abaifo wodomasu nyina mohima awomfie dunan ne ho ye na menchi abono hafomantam nyina abaifo nyina hema ono so owo emfie dunsia oho ye madam for pa no enne me friend ni di nkomo onso be ye meeting bi na anyumrei me kan sem bi a kire brahaf mantam nyina asofo asori bi wo sunyan ha mo ya ade bi na ade a mo ye me kan kire mo se me bom kokko ewo Bible mu munyai mamenchi osofo antwi na menchira wo na menchia me sofo emisa Gesemane wa ben se oni prophet David akwasi kireme ti asema me ka kire wo nene se munyai church politics no munyai church politics we asori biya huhuhum asoro biya huhuhum na mo mamo de na aya trape to nyame ya doma next week me be bowura asori mu nya asori biya ni asora nsemmom asori biya ni wansem nim montoto mo niam yie montoto mo niam yie asori bi wo kromu ha sei asori no na safo mpanimfo ate mantam no mpanimfo so tia adena sofo aye bone a momma asafo mma no enhunu se bone a mo sofo aye nie
Enyamo na mo se obi ye bone a yemfa nche ne mprenso ahodo nso adu osonson ene nanso na ni prenso ne don hwere nso no. Enyamo na mo se obi ye bone a Bible say fache ne mprenso ahodo nso adu osonson ene nanso don hwere nso ene ani prenso. Wosofo akodi skase de mo kana na meni agina so. Mo se mapam no. Ana mo de sofo foforo eba. Na mo de mudi no mahunu. Me se mama mo nda akwa memene da. Jordan ne kwasi da. Mo hwe so mo besiesie mo asere no mu nsam. Ade na mo yesa. Mo so mo de sofo bi freedom eba. Sofo no mo so mo mpe no. Sofo no so oba no koyi good. Na sofo no so a oba no, ono so te se sofo na mo pam na o ma mo niska. Sofo na ofri doma eba no. Sofo no so te se mo sofo na mo se wa diskenti a mo pam no no. Hwe de ekoso wa asori mu. What we wan kramoso mu da. Nanso mama kan che obi koso wan kramoso mu. Ebi wom. Sikadie wom. But what is so much radio city cho ka ni imam we cho ka me we imam bi wo branhafo ha saka wani atoka ma na oyusu. Imam bi o wo branhafo ha saka wani okot scammer scammer watoka ama no oyusu. Aye huhu okuro no mu wonim kurokoro me kan ye wahu kurokoro kwana ko busa wate ho asem mo hwe mo niam yie na wo na hunu se osofo no abokoro no na wo de a wote mission house wo no yenim de wo ye wo mo ba afode awie a sika no ye ne mo de ye se mo anhwe no mo nsiesie nsem no na me ma soro ma no ba ha nyame ya adom adwo da nsem e be piepie no nsem e be piepie na me ma won kansem so adom be kokko to mini adanse ewu ade na mo yesa da bia mo ntoma bodo ngusuo nani to abodo ngusuo nani enka wakoma o de wo sofo pani enka wakoma da o enka wakoma da bia enka sori ma kuma ka sakese na mo dedam Bible say men kan kire wo ewo Matthew woman etrenso yimudu afesan so be Matthew woman etremiensa yimu nwotwe me kenka kire mo na o ma biebie Matthew 7:10 Matthew 3:10 na wabie 1 John 3:16 wahu hweye nantintwetwe ekoso ewo various churches ene mode Bible na to nche na mode eye doctrines principles onko university ene asori bi kura ho onko university a yesi ye mo sofo na Paul ene Saul ene wo ma e wo Bible no ho na ewie legon na bi muso akọ school eye ofre anase ye de ya eye de ya die ne koso wa asori mu yi samuti se akora bi kasa oye bayifo odumosu a na mudi he na nsem gu ho mse nsem egu asori mu no nsem e baye nimu ha no etoda bi ya na maka se we e asora sem e nyame asem nyame adwuma e na hweye mo hwera mu nsiesie asori na e wa besim ho asa na meka no de na no kwasi dan ka mudi sofo bi e kwa ko preach na mudi police ni agina ho se sofo ni preach asori ma no wo so wo mo mpe sofo no o se ya de sofo baba bi gina na preach wi police ni na mo ye mistake na mudi police fo ne ko ya kama ye story ne mamu amusu munni ma story no ana ye min kran hyese ma me de e ma wo acha me ma adwo ye ko oho ye na me adaro ma na ya danse pudu a otoso me nu ne ho tesen na nyame adom ne o man hene boga odom for doctor kwasi aprako ne ho tesen acha nkonya ne nyina ho ye ahima fo afefe ne nyina ho ye na nyame ase sonson ho ye awurade adom bre na ya bre abusia Nsem Sisi no ya bre ana me de wo bekọ eyadumasua so ka yakora ba ya no me wi a me de wo bekọ dumase obi akwakotu obi akwakobubu enya sa wa akwakobubu amu wa wura sieye amu bed aduno odumase asieye na
wɔn so obi kwa kosie funu wɔ hɔ a receipt nko yɛ 45 million no na sɛ mekɔgye asase asie nipa wɔ doma sɛ na metua 45 million a memfa nkɔ bɛnu ayi yɛfrɛ ne sɛ ansen kɔgye protonto hɔ baby nipa no kodi mrento asɛm no deɛ yɛ adehye asi adehye asi yɛ obi akɔ wura adehye asi yɛ a ɛwɔ ɛyɛ Sunyani domase ɔkɔɔyɛ no amu makomako aduo no 20 wa wiye nompe wo mu nyina bubu so wiye yo so ye mede bra wo de atwen enro ayete ha berekum akwada nkorantafo mienu maame de atena pragiem oso me faki wa haba bepeme ne nkorana yera nkorantafo na yera wo berekum montene so pragani ni de na dwane bese o mahu no so o mahu no ye bedi akire en san nkora no muntumi nku o mo da ntafo twins you can't kill them kwan biye be fa so e be kire o ba biye sa wo bekọ ensu atwa ehu ahia otumfo nyankopon honhon konkon be yi nkora na ba because Bible say o say honhon butubutu nsu ani ana e de ani kire kuru bi e frɛ no efrosan twabidi enye twabidi ene twenwa ho kwanta yekoya ma yekowura apape ensuo na wo mo de bodua no ewo twabidi ye chini o yekoto apape ensuo no meduro na asugase o ho tesen no se me ho ye na me nsuo ni di nkomo nkrose ba bi o me wie ye na me kokoto no na me sansuo ni bi na me se asugase me koya adwuma o adwumboni ni mitrim nti fa me ko me wie na mpagya hwe so na so tumfo nyankopon wo na bo eye apape asukase we oni tumi nchen wo o tumi wa asase so na wo na ma ne tumi nti ye ko de anim na ye ko na nsuo ni ye nam na odi achi me twomani anu mahu se odi machi me twomani mahu se odi machi o shatade fita na o kire ye kwan no mfa ha hwe ko Facebook na hwe ade hwe Mr. K abo na ehu no wa menchi owo kakra kabi I'm telling you ene de mahu no mani so no wo nhui enti o ye research bajo nya manyo sana me ye o Nsem Sisi na me ye no enti o ye researcher ohu a yimoto no mame na okoka kire wa mpi na Poku Piesie wonam ana oyi ye Nsem pi enti me de ya me fene se sebe kafra ya me am me fucking boy yami obo me nice guy so dem tie bia me pem ho sa nti dem pem se me data che hwe ade join me wo Sompa TV na me nka quotation na me ne de me ye ni nyina eye Dr. EY Aduadawroma wono ma metua sika wa ha ye nya sika nko round so ye kwa na mpanifo amba sika mo nge mfa ntopaturo na mo mfa nko ye adwuma mo man no nti me nkura hyesem ne Dr. EY Adu ene ma probo no wo ma omo na me sika me wie na di nkomo hwe ade hwe Dr. hwe ade musika na mutuetua de maye no hwe wahu abusia ko Sompa TV ewo YouTube hade o aha yekura ye frɛ no duankwanta kura bi ye frɛ no twabidi ma menkyere ho uduru duankwanta na wo ko masie na uduru asie na de wo ko boma na direct opposite asie no kwan bi da ho na me ko no hwe apapensu na maduru ho no apapensu na wo ho no apapensu ni ye hwe ewo me nsa benkum ena me isi no me ko no ho na me ndi nkomo me ko nsuo no hwe onse me ko nsuo no ho me ko apapensu no ho na makwa nkyɛnsa na apape unsuo me kroso me tware wo me ba ko YouTube hwe nyame ya do me mre na me full tape na kyerɛ hwe kwan ya nipa da sanite so wo kwan ya nipa da sanite so na tie de nti ama ba Nsem Sisi ni sɛ ohini bia bodua ena na dwi wa bodua se manwoni bia wonim na wodo ka besi saa kwan we so sa ba be ya manwosem abra wo mu ninkane ani nsuo no makwan nye na wo mu na de banche ne bode ba no se unim na wo group ado be firi nkran be ba no se ensuo we asase ne so bode ne banche se bi to yemu a ensuo ni kire ni tumi
ana odi nsuo ni twampo say nsuo wantimi anya na che say oda ho kwa alai talai ofiri sa agro samo say ya mudi nnuro ho samo say ya mudi nnuro na na mekire odua bomu na nya week me de wawura eye honhom hwe se wo hono kwan ni nie kire ba bia na o cha me epia moto no ye koya eduru ba bi na fe ya pem na opia moto na moto ni hwe na hwe wanze etesan hwe me moto ni etesan no be popa be potin hwe moto ni hwe wanze moto ni etesan se ho ni nya se oni yesu wahu abusia ko Sompa TV awo YouTube me pesa me kire o se ye nimidi ye wahu apape nso oni hu ni o na otime san na me friend nam se azukasi na de na wu hwe nam se azukasi e de na wu ye twede mpo nyankopon ye koye adwuma o hwe wahu nti dia me pem ho ni nkrofo abotai sisi koko board ho ana paper do manim na mo twere nsem obi dia to ni platform kan say website right ana me ye nkoka obi website ko Sompa 1 media ho ye niam agu ho wahu niam agu ho wahu assemblyman ni gina ho no bia bo no pese ohu wahu ko Sompa TV he ko me mama bobo dua na me ne doctor di nkomo dua no wo mabo dua no wo mabo eni he ateche doctor he we nyame yaduma fie da wo de banche bode aburo enkate de emi yan se wo mo kroso kwan nyina wia wo mo duru hwa pe na aye assembly fat wo mo tikiti no na wate ama no se wo de bode na kroso kwan aba nti meji u ticket ya bom dua ade na wo de bode afa kwan fo so aba ogina ba bia hoye no gi ticket wa nwene ba bia honye no wahu ya buru mu dua wo Nsem Sisi so maybe abodua na ma watie bi na se wo ya manwoni so ya MPP NDC CPP kwa kwasindum alan kwacho kire matin whoever mbekọ campaign obi ya no ya bomu dua samo se ya dua ntimmo mehwe ko top 2020 apapa nsumo na odura otimi no na metimi ye no Dr. Tanasini ni na o de quotation bi to da Matthew 7:10 na me se me wa so Matthew Sompa nsu gichemu du no ose nchichemu du ekono ose anase obisa no apata konso no mame nso ne hia me Matthew Sompa nsu no edu no edu na meka na du baako da bi ko 7 8 9 10 ho 8 9 10 na obiara obisa no ose no obiara obisa no onya na de ohwehwe no ohunu na de obomu no ohini no enkono no anase mumu nipa ben na owo ho na se ne ba bisa no paano a obema no ebo African 38 no Matthew 38 Matthew Sompa tremians chemu enwotwe na fami wie na me ne doctor chemu enwotwe abusia join ane monso aba efata adwensachira enkono no na munsusu nka no mumu se yen agane Abraham na America ma kire mo se onyankopon betumi anyane ma afri aboyi mu ama Abraham and then me futu sane koma all churches e wo brafo kani 1 John 3:16 anya 3 John 3:16 ye wo 1 John kan 3:16 and wo John 3:16 John 3:16 was for God so loved the world on the double Christo man se o mewunyi enkwa Yohana ngoma edika ne tremiansa chichemu dunsia na me ne Dr. Iwe edu ni nkomo Yohana ngoma edika no chichemu miensa tre eye edu tremiansa chichemu eye dunsia no osidien yemu na yehunu odo no Pentecost asodumu ho Anglican asodumu ho Assemblies of God asodumu ho Apostolic asodumu ho Gethsemane asodumu ho New Generation Church of God asodumu all churches osi wemu na waye den yehunu odo no se ono de ne kra to ho ma yen why na de ne kra to ho ma yen ne ba hwan ya Yesu Kristo o de ne kra to ho ma yen good afiko na se yen so se ye de yen kra to ho ma anuanom a ebenyankwa kobiew edunso no na de owo wiase asetena die
na ohunu ni nua se ahia no wose na de owo wiase asetena de na ohunu ni nua se ahia no na ohunu ni nua se ahia no na obo no ayamunwono nwono Nyankopɔn dɔ no tenemu sin bibibia ya wahu Nyankopɔn dɔ no etinemu enti oye sofo oye reverend oye regional superintendent wahu se osofo bokoro no oso obewu mai ada na wo mfrɛ nka nje sofo mahu wei onka ayi onbeto abento onim se next 4 years mo beto aba enti o hwa ma sofo no aye de oye na next 4 years ugina se yento wo say general superintendent regional superintendent bishop panyina o de ne niema na oye na ye den abɔ no ko adu se we no diska we na o ma to tia no enti choro ni nie. This is what we call church politics. Church politics. And now sora aba no ote ho abon se obi eye ho winches yiniko akurase yiniko akurase mesi minima sorry bi odo ma hinkru na omo ye 2 pastors in the church 2 pastors omo wa sorry ba akon yetimi draw timetable bo so me ensa na nduru ba akoso preaching you draw timetable na nduru ba akoso for 3 months nduru no so ubusa Sompa nyina o se nduru so da bia asofo te ho associate pastor te ho me say munya sa asore na ewa besim no montoto mu nema nsa adwoda me de asore ma deaconesses ni nyina beba betena ha yedon beba wahu me say montoto mu nema yie doctor say mama mu grace period me say montoto mu nema yie na say wo mo ba wo mo di adanse beba me woni say me show we ma mo meditoro because asore no de da ho no say doctor wo mo say wo ma pam wo mo branch pastor adanya wo mo say wabokoro no sofo wa wi asore ni sika nya asore manom na ekon asafo mu mpanimfo asore regional superintendent regional mpanimfo so wa wi asore mu sika nti wo ma pam no wo ma na suspension asore man so seda ena asafo mpanimfo so say mo mebo wo mo amane say wa wi sika ana kwadu say na mo de abono nti onto so mbekere ne bone a waye no they still so mpesa asofo na ena mo so de sofo foforo be freedom ahinkura ye den aba na de ebesisi wokurom ha no ano den this is Nsem Sisi so ma menchia memberwafo a ewo akura na se de sen agi anti mansa anti comfort yima abu ene wo me wo ni nyina se maso wo fidie ne wo ene ya cha jule ne ne nua mere okay ene ya bre papa engura se ye chini kuro ba kon de sen twabidi careful bi no twabidi school na kuro na school no a akora obeko school agise wadi 12 years no you no kuro ni wa obeko school agise wanya fie dumie no yes because nya santim fa kwa e wodi ankwanta he ya obe start P1 agise wanya 12 years and 9 years jaachi enye jaachi ya bomoden ho no enye bomoden bedume enye bedume ya bedume dabi binchemu o ga so menkai binchemu kuro no hye nchemu obabi yesan so frɛ no binchemu enti binchemu fo nkwada so obekɔ P1 a age sɛ wadi class sorry age sɛ wanya 12 years na 8 years binchemu ye frɛ no binchemu enye bini o binchemu Dr. Majo Obinchemu ehona binchemu fo binchemu nyame bro kasa na ya bi okay senkaye asante a nke be kasa obinchemu yi onafri ho binchemu ye kuro omo ho no nyina nto twan awo a na watwan akopin so oba no benya 9 years na wa start class 1 ewo sunya heya ewo heya no se ni mu peda anse no free bebe wono wafafom doctor ho ye na Nyankopɔn tiasfo adaroma EY edu anes fo ho nyina wo ho ye Nyankopɔn tiasfo adaroma obi bia ho ye papa na enro ene haban nubna
Woma ono omo ye adwuma nyina omo ho ye. Nyame adom wo mo so gina mo na so papa. Ye da twiri dem po Nyankopon. Fresh one so aba. Wachina dwuma de nti ye. Se ochina ye wuko da. Nti woma ebe free eye techre adroba free sipa. Mesra mo new month for mu nti. Mo amokoye adwuma mo kotu gold no. Awurade ne me ko ho na. Musisi. Wo mo se mo yade ba akopa yesisi yade. Nti me kire wo tie. Utie me na ye adwuma wo Alezeboam. Oye adwuma wo new month. Wo mo boy adwuma papa. Ne mo problem ba akopa aye musisi. And according to Dr. Iwa Dusu kire se osisi ni se ye oye too much na one pedro bedru ba bi no ono yire nda mo be ye den Dr. Meboa. Nti bo so why adwuma wo new month. Wasifie kama nanso untimi no yere enhia bacho me ma waduru ne obi be ba ma o taxi driver o security o gate man o errand boy o mama wie be fa nko mama wie be fa nko oh who have come up and fu o bon so mama enu nyina no gise DNA hlam me bacho pa duru ne me ma waduru na doctor ne duru free sipa na ko ba bi o mutu gold no na eni buru ni ba ko di nkomo na o twa video bi kire sa gold na wa asase na se no ete se wo oni mampon hina bomu yes tete etamu se mampon hina bomu sa gold na egu fam ho no o mo se ete se wo abo se kofi ayi e friend say ayi no twenso betuna gold ni down na tome montumi o mabo say montumi eni akade ni abrofo no betu akọ o kire na so na etese o se hwe etese wo ta ho se wo no on kefo na wo fra ko afri sipa no usana amamu ho no e ho na gold ni kese ni nyina mo ta ho se mampo hina bo mu e betu ni nyina ko doctor enti wo ma be ye adwuma o musisi afi muso amakodi mpaso agoro na monya enamu yade ojo nso abon sensofita bi fru be ma mo ba e ho na ka pe na o ye ma hyew o ho abon sade bi gu be ma na no na uti so a senka mete abon se me yese uti ade de friend de ne de ba bi be pa ye be gu bia nso e bi be fifi wo se dro ho adro papa Dr. Momodu me da se beble nana mame emfa enchia kese ma wo se wutie mi a edru aye de be ma wo no menye wadwen se bia se de nana poku kam ye dwumo ni mom tintini e ba betwa ebo ato so yenye nuro a ekura ye ne yenton emfa ma odasani bia ti se wutie mi se wo ya kwala wo ye pani wo ye ablantia na se abasiriwa no se wagye atum se ye de ahaban ene be sa wo ho yare ye de ahaban ene be yi yare a eha wo na firi wo so de a ye nchaage Divine Miracle Power yen charge a Dr. UI Edumedano no yen charge obi ansane amanaduro ana yen nuru aya de aba abonten so no yen ton emfa ma obi wode ne se bra ya so ye obaji bi free na wo ba nso a ye de mfidie na hwehwe wo nipadua num ehu se yade a eha wo nipadua no eye emojam entinum anase wode no ewo sebi ontohwe wanum saa yade a ye ka ho asemi a miwura e kyerɛkyerɛ mu se wan hwe ni ya wadwumbe o se gonorrhea nti obeto gonorrhea dro na wonom me pa chaw ye wo mu ahodo mbe se enan ye wo syphilis ye wo chlamydia ani ye wo candidiasis tieni ye wo syphilis ye wo chlamydia ani ye wo candidiasis sa ni ye wo wode a wo nso uhunu se eye white no esan se wode wonim ni se oba bia se wonya white nti wode no eye white ebi a wutie me wodi ene de ama obema na twea kohyem ayeketoa ama ensuo fitaa bi furu obema mu ba ama obema no mu hyehye wankasa ama ensuo abegu obema no the same thing said the year kan yai wanum no enko hye no so se 1942 1937 1928 1957 nanu ya Ghana nya afa ahodie no saa nyale wa ya bobo su na ewo ho na so ne nananu tu ase etimi chi obi ema ne bedane ace saa tam na efa ne baba so remfo nanso ne yetu ase ama baba so remfo no free ne so die ntia na e contentem na yenya aduru no entoro da na edipa nyina timi num bi da ne se na yemfa nyisika yenton fa ma obi ansen de aduru na ma no efie bia obewuram bia na yewo dudo
wo fie ho a enkwala num bi ne akọ school obi timi firi obi fie no aba num bi hye no so say oba register insurance card na ene yede wato emfidie so ama emfidie na hwehwe oni padua num wuntinim udompem umojam na nsana yede aduro no ama wo hye no so say insurance card no register ye hwew abosome obetimi register abosome mienu obetimi register abosome miensa ebia na wode ne emojam yare unu se emojam yare nso de empempie no se obenya bi ama fidie timi a kyere se wanya emojam yare a wakote yare no enne no bosome miensa ene da ne ho adi manhu ebi ti se bi a diabetes wadi enuane bi anase ebi aba woso no ebi kura na wonim ana wode kɔ na wode ba isan se da ne da tipaye na num se ye ya na enso se na diabetes de onum se da ne da ye funyale na ye ha wonso se na diabetes adentia isan sa fei ana apie honamani ada ne ho adi na yemfa fidie ncheke wonti no wadwen ye wo yale foforo bi mesra wo se ene yale biala etete wo na ha wo bia no Dr. EY Edu ana awie bremu nyame na meso ede enubna enutan enhahan esanyalewa yentwabo nto obi so na yencharge obi anye ne sempoa anase taku anase yenye obi sika wono an free ni pem ebe register insurance ni bi na so no free ni pem register insurance ni bia na ye gina so ede na to aduro so abosome baako ene ye kire na sa abosome dodo bi a enipa no pese o register bia na registration no eye 250 Ghana cedis can entities kano 2.5 shene so 250 Ghana cedis can entities kano 2.5 ebia yede afidi na hwehwe omogya di omogya achi ne ehu se omogya mu wo hawo bi no yetimi tro omogya duro no ede mawo ama wokɔ ayalesabia ekoto omogya duro sanse menyamfa abibiduro anya omogya duro na emom no se obehia omogya afidi ne beka kire me de a yetimi kwaji bi ewo Star Pharmacy ana afi so no yetimi kwaji bi na yede aba na yede ama wo na ewo omogya mu hawo sala na obu ono mu a otiemi owani hu hawo ani hu hawo de miankasa medi abibiduro aye ani aduro ede ama wodasani bi a glaucoma ewo nani so cataracts ewo nani so high pressure ewo nani so ananse wono ne de no kwafuom ana edua bi ebo nani ni so okwafuom ana enetie progu nani ni so efiri woko no nani no yesi ebe na operation daddy wonim so operation nso ye wa ede nsempii ena eba wotimi nkan de nyame aboawo be register bi na me mawo ani aduro a wonfa nwu wani ne so na emum obemene ato nipadua num na fa wontini ne so aye wani ne so adwuma ama wani ne so ada ho daddy ebi a wotie me wode no eye stroke afekra ne pese eba anase bi mpukra na achewa to form dadaada na echewo to form no de aye woni se obonkum so nyina wonsani fa problem wo ho wonan ni fa problem wo ho afenso no wonfim ho nyina kyese wotimu se wo fa ana edwodwo ebi won so ni padua na emu achem yenu efiri wusisi eba wo fom se de kam ya ye ne se ho nyina awu a wonan no ehyempaboam na se ewrompo a onte sempaboam po awro epembo a onte wakofom kredua bi atim abo bi aka wo no onte obeba fie ho na bo se se wo na ho ba bi atwa ni nyina eye diabetes ensusuanso ni bi no ye wo type 1 ye wo type 2 your mellitus diabetes your gestational diabetes minim ode ne se de ete hwena no wanchi opani bi hia mo se doctor medie no eba me so no ache na doctor ka kire me se enam 13.8 etimi srew mekwa esobeti bia na aba 13.7 13.8 13.7 agina ho abosumi nsiani na mate won ka fidie so me pese me yusu wado na me tra wo hwe ana me choso pani Dr. Iwado yen try me hwe yen try me hwe o je aduru ama ho atɔ afiro yade enum ene sen o de register ampadampa ni nuane ampa opani register ye nani yade no ene ekɔ diabetes nanka se wotu na mo de ba ye no 13.7 no o je do 2 weeks pa na otwem yenu afi ababeda 4.2 from 13.7 to 4.2 eya bibidro anam de ma no odi yetin kwa anopa won wa ni tin no wadi no okọ anwumre obeda no wa ni tin no anom no wada ene diabetes asiatu ebia odi ye pressure
ama ante wote won ma na wo yema hyew prekope wo yem hyew sa na afebon se na emfifra hyase etew na utifa na epaew na fenu wani so ye wutum na wakoman na ebosi kim afidie o tun sa frenkrofo se yenya omoa ebasa ensuo ane ede ma wonom ebasa america ni aba no ne de tuawa no ebasa moto no bidumfo bi atoma no anom sima na sa ateko dako ebeba na ebia betim do ahwe fom emfa sem papa ma fa telephone number we eye me Dr. Yiwayadu o de family number no wo kyena ye hyiam e wo sunyan e de aboa wona wo sunyan nyina na de kyin ye wada ye toa so e wo wanchi e de ma wanchi ni nimpatam nyina ene benadan ni ye wo eye drobo ene nimpatam do ma nyina ni ye wo ho number no eye 0542 089983 0542 089983 ebia wutie mo kasape wutie mo emem wutie mo achensua wutie mo goso fa number we 0542 089983 0542 089983 sabro bitimi afroma busamasem na afi me ne atwetwe enkomo freme na oni anese fo ne nkasa me nsabeka yanhwe yade bi tise asma ebi a menua ba bi tie mu wabo wan finhia be se eduni edu anadwo a wo ma atwahye wo ne mantam nyina no obi anka nanin so enguso na wutimi bowa etise bi amaman ama hu se moja kura wom wabo wa ma wo so ate ya check wo ya je wa horo ni bi ewa no wabate ahoro ama ye de akwahye afidiem ya gina afidie na ye de wa horo no kohye mu no ensem kan ye bi so ama waduro enso still wo da so bowa no Dr. Yiwayadu si behia me eye bibiduru ahaban bi anam de be ma fa ye tin keke nanom ampa ewa ne beko ebi a wutie mi wabo wani finhia du opani ba ku tie mi e wo Sampa osi Dr. Nyame nhira wo ntimi ntina condition semti air condition mu kasai ade na kye no eba na nakoma wontimi ntina fan ase akye no ne minimu nyina si wontimi nkasa ewa wo asma Nyame na me so ase atu ebi a menim ode se de tie na de enwanwa ewo mu ne se me Dr. Yiwayadu obi abepiem ewo manim no wonkane yade enkyere me afidi ne kura me no na kyire nipa kro no yade potea ha no ana yade ode afirifia ba enti wom se wo yade de nanso empempi wo bedu manim a enya wo na wo kan yade ne kyere me na mafidi kura me no na kan ho nsem na yade aduro ama wo ti bia wo de no odompenum wa kyiri nkase emu tutu wa kyiri nkase no emu ya wo ya usisi okotoa chese wo je ho anye woti ya no okotodwenum enam so makotodwenu kura mpo hu se ahono age se wo de bandage wo tu ti suduku na da chichire kotodwenu be register bi ante ebi a wo de ne de ama wanka se onipadua no wo chia wo nante ati se dompeni ye dede gegra hye no nso se wo kyena Nyame adoma no pa eye ukuada ye traso sunyan mantem nyina se obi amra sunyan abesim gramoze hotel kwantempo no so wa ana ye adwuma no me pa cha obi a ne de no wanya prostate enlargement, prostate cancer, prostate syndrome, prostate nankasa doctor say wanya prostate no emfa nko ba bia Dr. Yiwayadu abibidrum me na me ye expert ebia ne rubber no mpokwa ye de ahye dada ana ye de tube ato ba manum ye fan catheter ebia ne ye wo catheter ni bi ti jonso no efele ade no ma ne ye kese ya no wabiesu no ahwe agu eti wankasa ntimi nyonso mfa wo ba mam be hia me kyena Nyame adoma no pa mema prostate adroma pa ama watimi adwonso wo ba mam na rubber ida wo ba mam de wo ba yeden ana no oba ade ahia se wo be hia me a mema waduro rubber ne be yi afuru ba mam anya wo ne rubber yi ene betena na emum no wankasa wo benya hoden ene oba ahia eblekwa prostate no makum no nti se wutie me a wo de na hyase gonorrhea wo de na hyase syphilis wo de na hyase chlamydia hye no nso se wo beba ba register bi na nkoda ne prostate ebi a sister wo de na hyase chlamydia ama ensuo gu saa be register bi na ankwa nkopie vagina cancer bia wo tenkase bibi abeto no fuonum ama emu hyehyew emu tutu be register bi ebi a wo tenkase no fuo no bibi abetom me say entenase ema ne nhyensuo mpai ansa na de apemwa saa bere ya bra memo adu bi de asrasra so keke
ebetwetwe afirim ana emu na ye wo ya no ebegyae ebi a wo nso wutie me wo de ne ye hania eda wo hwo anum etim be hye wa yarse wo de wo nsam na ayedede ko mesrew enkonom nsa ebi a wutie mi hania ne enku ensa na wo nom ne bekun hye no so se hania na duru ewo ho on se ye operation eyi ye no asa ba biem be hia me doctor yi we do ya bibi duro me de be ma wo ama hania no afuro hwo anum ehye wa yarse nso abenane abesia ko ama watimi ade wo ho ebi a wutie mi wode no eye etwere broni si epilepsy ewo oba bi so ewo wo yere so ewo wukun so edu anadwo a ana ne de no eba bosumi ni be pia ana ne de ne ba nadwo da suo mu nko a obuo no wahye nipa ba fie ho no na atɔ ne so na ne de aba mesrewo me Dr. UI Edu ana me wona duro a etu ase a ema biem ampa enipa mpempem ana di adanse ehu sampa onom etwere ane wonno de hye bi so ono ankasa mu tie bi na bi won so ekɔ eti fa me telephone number no ye nchaage wo no akase bia doctor wo odwa nanum da bi enye wo sika no wa hotɔ ane ye hwehwɛ empanifo se papa so a opa nwoma so enye nanum de wo na mum ne yie mu ntia sebe ya ho betɔ enu nti ana me pese oba na do be register bia na afi me nyamre emfa wonto aduro so aboso me ba akopani ehwe ade esan sempanifo se aduro beji wa eya trema ebi ya transfer wa kodua nkwanta ebi ya wode nkwa de gi ebi ya komfo noche ebi ya mpacho wode no wanchi adenya wanya kwanhia udompem ba bi abu udompem ba bi afroche ye pamon enso still e hona da so aye kuro anye ye ebi na wutie me wode de dompenu kura yi afiri so ana dompenu mo bu pen ye hye wodade POP ye yi ye no still anye ye crutches poma e hye wo motuom ebesi den wa ye adwuma ebesi den anu wa ye adwuma obi a crutches e hye wo motuom ebesi den be hia me Dr. UI Edu a me da Divine Miracle Power Herbal Limited me da no be hia me na me ma enuro papa a oboade e de enuro ewurawuram a ene esayare na busa ho se adenti ana yefre enipa ye na asasi su se enipa na nso no enua a ewo efuom enwuram so yefro no enua na nso se yepese ye kire se wo nsa yepese ye kire se wo kon yepese ye kire se wo furu yepese ye kire se wo ti wo nan ne ya mo onipadua ne din a onum din da so yesi nipadua na kwa nipadua no na kwa nipadua na kwa eti nipadua na kwa baabi ebetimi atechema akwa te se wo isu fon na ne batara asai age se wokoto batara foforo na batara no untimi nkoto Nokia de emfa mehye Samsung de enum untimi nkoto mepacho Samsung de emfa nkohye garage o se ho ani ne Infinix mo de esono bia ne batara saa na nipadua na ete edi se kaka eye wo sen na se wo sen eseye a ye wo nipadua na kwa baabi wo hono mo a ye kofa ewo enuam a ye de beye ebe hya na mu sala na wodompe no wonsa de no ehwan firi so a ye wo edua a na kwa baabi ye befa ne ye fa egina ho de mani padua na kwa eye wabasa no na boa ama dompe no mu ho no atoa enti se wutie mi na se wote yawo ewo wachi nkasem woto asintire no emu twetwen wote nkase honam hyehye wote se gya eye wote se de yahwie emoko agu ho eti hu dwan saa maame ba kwa besim ho aye nchen ho o se doctor menhye wa adu anwumle bi a me de bodo ba na eda na mente ase afi wo kirekire mu a bodo ba na eye taawo ti adu anwumle bi a wo de taawo ne bonsuom na wo de akata no ho wo se ye no mpo enisima ne mu awo ti se de ya hata wawiem edie na ekoso yi yade a ewo enipa de sani so me Dr. UI Edu anam wo na kande ya hahan ani nubna anam de yo jime number yi na hwehwe ma kira kwan na bra na be register bi na yenyina so ema wonuru ema hontomfru yadem 0542 08 99 83 0542 08 99 83 hyɛno nso sɛ mbrabuo mu yareɛ kwasi blo no sɛ liver cases ɛdamensɛm kidney cases ɛdamensɛm ansa na bakoma no ɛno saa nneɛma miɛnsɛn ɛna ekura nipadua nti nano mebɛkyerɛ mu sɛ problem bi ba obi liver ho a ɛma nafu ho no ɛma na nase taatai
tete ne yenim yesi eduabo yede ne konsuo so no ya ama no nsuo no bi anomu na akase bi an nsuo na wonom nti ne ho ato no yakoda ne dua gunsa edi nkosuo ahwehwe fom oba afie wa bewu na nso obi afu aho no wo ba wote hwe chem wo de aba doctor yi wa do ho ade ekyen ya na fu na ahono ne ko adenti me ye nhwehwemu se eye ne kidney ana eye ne liver sa na obi tie me enso begu no honam wadwi watiti wa wurewurem wa yusu nku ahodo nyina bi sapokora wasim ne sapo wasim obi ama ne sika koto foforo nso still enso ano eda so gu no wano ne tawo nso ohiem watiriti ne ho yie pa o tupa ye wanom bio enso still enso anda so koso sa na obi anom painkillers awodo nyina wanom bi edu anadwo a ye wodo benom ansa na wada ade ekyenso a ye wodo benom ansa na ba wa ye adwuma anase wakofuom hye no so se wo a wotie me no obeba aba be register bi na we num nyina no eto obetwa gi direction no na afei me sori so ba bibia wotie me obunu na hafuma ntemu bia no ye branch no ewo abesim ebunu na hafuma ntemu no ye wo abesim Gramoze Hotel enkwantempon no so abesim Gramoze Hotel enkwantempon no so bia ofiri Kumase kwan so na eba me kire te kire afisipa ba bia gold we aye kan ofiri wonom na eba watra abesim no wadu abesim no watra tanosu bridge abedu abesim no usu besi wo Gramoze Hotel junction ne so yesi wa ofiri Kumase kwan so na eba nti twakwanum bra wonsa bonkum so hotel nanim wo kwan e ko ta kwan body ensi wo enwura bia no enwura bia nkan na e kroyem kromfinfin pe brawo ye di mfidie mapa ebe check wo ama wadura wontu esika bia e bia ofiri belekum mepa chaw ofiri ba bi ti se bia Sunyani ha ana oba abisimu a wabesi Sunyani no for abisim ka osi ubesi e wo Gramoze Hotel junction ne so usi wa Gramoze Hotel junction ne so a ye wo hotel ne kwan na so fa hotel ne kwan wo de wuntwa kwan mu ko ba bi esanse ofiri Sunyani ana eba fa hotel ne kwan so ye somebody si wo bra na yade biala Dr. Yiwa do mehwe okay yade bia mehwe esanse fidie no ana me ka cho se ebe kan wo yade a wo de ba ebi nsi da Ghana ha fa nyanya me ne doctor ba ko pa wo ba manimu a onka wasem asem komhye me ana me kan wo yale de frifie ba nyina na me wi a magina so mo do na ma fidi papa a ekura minti okay eno ana wo kyena nyame adom de be adwuma me ma bro fise we ayen kai botaw afidi ba ko amsade abahwim me de abatum ni se yale na ewo liver ho hepatitis B enya afi na akọ wo mpane okotwutwu da bi me de afidie no me sensuo egu pan mu na me de wona asisim no ma twiyale na wo mlabuom ni nyina no liver no mu no agu nsuo no me ya sima so kohwiegu obekọ akọ check neko ebi nsi da Dr. Yiwa edu ana me de aba frichina de ko eye adwuma okay fa number no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 nyame adom o channel pa mesere se blantem an watimi akofie ntem sanse nipa no edoso papa yi na wo bantem a wanya kwan akofie ntem makrawo pai Nsem Sisi adakamo e ba chomanda andimage one ima ana fabu anti kone ani Isaac ya da swate mesi se wodru twa ho kwanta na ukọ eye kura ye frɛ no eye frɛ ne sɛ aha Canon Nofa ase Sompa FM fidie no hono sie obeti ya de yabo yaba mutie me saa me so meba mo ho de aka no se momfa mo adwuma no mra no mo ho dawuro Yankopon pa yade ngu bet owuo ba afanka abo no bra na afi paakle enyini maako North and South German North and South Doma North Doma East Doma West Doma Central afi ko eye empatamu ba bia Maminchi my sister mother who Kumasi na Shanti region of Finso one makonta I want to say any more me. I was here, join me on Sompa TV. Radio. Share Bosumi and say chair muno. Me do call doma. Na a mu a word doma a see ye. Quabrania quacoteho.
ewie nipa numpe ewie nipa nkasai etutu amu no John Sompa TV ewo YouTube ubehu bi me do besin ko eye abrifa krum obi ayesie de bosome enwotwe kwabrani timi tu amu no saa yesie bosome enwotwe saa okankan sabe pro na watu ni tina firi so na watu ni nkotodwe na ne nsono nyina pro ayemwa me ya kiro sisi wo Sompa TV so ewo YouTube na ko Facebook 98.9 anso ho nanu brekum yete ya ne sa akora ba ko pragea odentafo bienu bum odomadwane kire se awudie ne amususem nko a na ekoso wo region nim ene oman Ghana nanu mikotie ya odomase adehye asieye meka adehye asieye a baabi a efiri se odomase beto ho a wo mu sie ahemfo onim se tetene so wo mu sie hene a teteno adehye asieye no na wo mu taa di gold ornament agudie tasi ahemfo nti ahemfo asieye yengoro ho adehye asieye yengoro ho Royal Cemetery mekwati ya omo se abrantie bi enenam eye adehye asieye wo domase say de ode Picasso so de kumau so de denyo o tutu adehye asieye mu no bi film say ne gold na opew say agudie na opew say nkase na opew afa yenkote a wo se abrantie de hunu se one nam odomase asieye adehye adehye no wo susu se wabodam na so what sana abisim hene eye Richard wabodam sa bepemene Richard asem no yehu bi apema kwakudru Honorable Samuel Odonko eye assembly member ewo cheme electoral area ewo odomase ewo bono region we ehonso ena asiye no ho nti ho be na banto mpesua so Honorable Sompa FM Nsem Sisi Sunyani maadwe Majosomenia na bokode Radio Adom me ho yana muso e Yankopon Adom assembly members a ono wa munyina diguma ewo Sunyani West wo mo ho ye oh Radio Adom yanti atinkaboni bia abusuya join me wo Sompa TV o YouTube na ko Sompa 98.9 ewo Facebook hwe asiye ni nie we nyina wo hunu nyina akwana yesusu se wo mo se na dwene mu kano no eno bubu adehye asiye Royal Cemetery ewo odomase se de na opew eyampasa na dwene mu kano ena wo ho no ko Sompa TV ewo YouTube hwe bi Honorable mina wona woye assembly member ewo area ho asem no tenene eye turodo na efiri wanum utuetie mu no asem no sempa ni sitie yo mina anwede mina wase na mentia Sompa tiefo nyina mina asana waka no na kure amse no ano pa be 637 na menya call se afusio abrante bi wo ha obubu nana matu no de we osibubu no abo mo adwo no wonti ase so enti mi assemblyman timi mra na me he na kwasa mitu moto koe na me koduru ho no na kura nyam yanim ni na wa di juma pa ni fa na da na wa ya juma ho yi na kwasa nza akwa nso na minim no okay abrante no di say juma no oba chemo letter area fear meeting ofri obi ametia no wakoba bi abrante no sote na meko no wabubu nano be miensa na nan atole ba ko je kura na adaka kristu nkura na hu adaka ni nim na hu se adaka sim wo se wabubu ama na to adaka very good enti ema enam so epamo no afiri ho enti abrante no na kwanyam yanim ni abrante no me de me ka se minimi na mbo minini pa na oyare na dwunu kan kakra na busia ford ne ko ba bi o san yade enti obae no na yade na tekokora enyina yete ho asundwim uko mu fie okora
wasisa oyi wakosi omesi adwuma pon no ho a 3 rooms bi a ewo mo no ana hyehyɛ ni nyina ahyehyɛ do lentil na be 1 week ya ni yade ne sambae enti yade ndie ba menu me na dawo sisi mema pa ne betimu akye no enti enam saade na sunti ma no Poku Piesie ho na according to amanfo mu hunu se obubu sai no unza ho asiye no kwantemponda ho enti okoye no odi kan dodo ho nyina enti na omunim se bi asabe himfo no de ho ama abopa so mo nyedani onno omo do nti aja omo twoma omo misa no he sanse ho no ho afu kakra nti odo no de omo nse na nanom de ho ama no nti afi ade chi e ko no omo duru ho no okuta pikas na amu no obubu ba ko ono boss amluma gina so abusia hwa adona abrante na yesu se na adwene mu kan no odoye no o de hwa adono abusia ko Sompa TV e wo YouTube o de hwa adono adoni ni o aha abusia ko Sompa TV e wo eye YouTube na ko Sompa 98.9 wo Facebook akwana do neat otumu sa adona wadono wado very neat ona ba fe to aso nti abrante ne de suspect ana yade ne ba awon ne kuta na djuma bia no ndi mfanye sesi amene wa kasa mra amokosa na yade ko na buru awado da ho no mini akoche se na burufu ni kura na e be so frase wo enti odo wie ya status obubu ayi na amanfo hu se ni ekona nye enti ase omo frɛ amanfo mo nti omo frɛ ma me ko na ko nyame ni me ko hu ye na ye ahontesem enti ye se be trase bituma akire bat ye nya no odwane enti ye foso ya no ase de ho no mankoba bia ye nya na che na ko be tre mo ko che ne wan ye ko che no unse wo ba no so no wa so mirikam nti wa fa ne so ya fa ne ya fa ti akire kura ne ko fa mbrante bi firi kurum no mbe boae na ye che na nyumra be 3 to 4 na ja ye ko pe chin ne de to no nane na de chi nti adechi na me hu na busuafo se sisi ba bi odu no oboka so mu ja na sa ya papa ma because no yi senya ha no kopi ba bi na bi nim na nko betima bo no tu kura de akuno nti busuafo no anhwe no mu ntu na mu bi a abebo akora no nti ye na busuafo na kasa mu se nyame ya adoma otena ombetu na mu ba bi omde no ko ya no to no ombe sande na ko sisi ameka se ya bo ni duama odadanum enabo omompa mo da so de chi akese miinu ato no nsa ato no na ne de abompa num autofa ko ntu so no nyahwe nti na mini wo ubisa na ne etie no okay nti na kire se eye confirmed se oye obi a sabe owo adwene mu hawo kakra mba cho ye no kure ane de no kure pa okay na wadaroma mo ko che ne wo hifa oh uza babia obere bo new town ni onimu yi bia no ara ko new site what you say and soro wa na ye no odwane ko soro ni tresi na hu se ye ba no wa so mdikam nti ye fa ha no wa fa nti wa makrum soro na na tata na ye chin because the one was ya ni empesa be bakrum ti tata no obere bo new town soro wa china nti mo che le wa nye gidigidi bia o dabi wanye bibia mo ni di nkom aba sa na adwuma no ye ntina se na hode na ba fam ko adwuma de waye bi pa adwuma na waye ne ho no ni baba na se nunkuro ntinye sa adwuma no e wa funsie ho wadaro nti obubu asie dodo be sen amu dodo be sen na ne de wa obu miensa na ba akoso atra se obeburu nde wantima mu ano ba na de amu se amu no yatoa bi wo amu se mi yamode hiewu a amu sia na mabo canopy bi asiso nti eno no atra se obebu canopy ba te ye ya wantima antu antofama na chia kakra nti apart from no de aka de obubu ni nyina ba akokora na tun se adaka no ohun se isi inside enti wadaroma wo mo adaka
ene amuna odene nsa eka no motimi identify se nana Poku Piesie ne nana afie misa ana se afie sa ana se afie badu motimi identify saafo abusua no amu no fensan ade ne yo modea One say hono ye adehye siye. sure Ndi anse me kwa kusi hono adehye. Anti ho dodo na ye sie mo no bebi amu no moto mo de omo ye ayi amu de si hono. Omo ni sign post no. Sign post very good. Anti ihu ni nyina ndi ba sa no ye ma na nam so so teye. Because omo no asie ne ye omo de ya. Ndi ye ma na nam so teye. Anti sabe omo yabubu mamu ni nyina mi am gina mi ni na no so anim enti am sha na na afre abrante na sabe na dwunu kan afre omo busia am se amon na no ne omo din komo se amamre ne amani bia o se omo ye no omo nko na ni monimu ya se ne yemfa haw bia amra kru no nji nanka ba be busa akra se uyi se bia ye kosiesie ho na mama nananom ewo eye odomase mienu ni nyina so ate se because adehye sie ye no obi akotempa na dwene mu ka no e ba sa de a se omo ye amamre ne amane wama nananom aso ate sa ya bo nananom amane nti omo invite abrante no na busuafo enti nananom so de hye egu se amama ne amani bia se fata na no amama kwankyere so mo nkoyo na nimanu ya okay se ne mfa hawo ene amani bia emra kuru no nti saa na mo no na nanmo tuntimi se busuafo so ebudi so aye se ne nanum kan na pepepe ye assembly ban mo adwuman akatua nim enso sebe kafra eduru so mo ye engagement where they now dore ya yemfrew ba eduru sebe obi akogya ne na agu ha bodeni akoye sei asieye ne yafrew ne nema ntisa na woso di akire no wabo adwuma pa na se enye se o kase wankasa wunim se na adwene mu kana watimi testify dia nkana madwene matiefo adwumbe na se adehye sie de tete na enima bakosome ne yade sin ahwede de na adehye sie ye esi ahemfo ho esi abrempo wo ho yadi gold ne de bonka ne ornament ne minerals ne ho ayi siesie o mo ntse nya se na okan ya ngobi badwene se oboa ebia o pebibie afa ewo asiye ho because ngobi su badwene se sa area ho na otwam a okọ eye kwetire ba bia obiri ebo new town ho no yinim se ho ya de hiesie na yesanso nim se asiye foforo nso ye den ewo ho a ewo kwetire kwan no so ho Oibese wankoye no mole na nanom ho na Poku no ho na sa utimi tofa ba bia ahemfo na okobubude a sa nyesa wo testify sa na dwene mu eda ode anka wo be da dwene mu hanyan se ebia owo hidden agenda but watibia age atum sampa wankasa wonim na assemblyman ba se na dwene mu kani na mokoya amamre ne amane de na kire se I don't know. I hope so. And the first time I'm at BBC or ho. Oh, we the first time I had to because I didn't know but or maybe say that. What I say? On the team says I'm man for Nema. Because our neck is what think could be cano. Or to Nema and they are there. A cousin myself who say Yapa CD. No idea, Eddie Kaya, Bibisa. Not what I remember. Our yeri, our ma. Umbacho Debbie, Unisa. Oh. You know, 25, 26 years. Or so one. Oh, or Wakakrabaton so. Ready, young Copana, yeah, no, I want to come pow. And now she said, no brew food in the hole. Nothing could an apple who look out of a hole. Nasa now think out what tia pabas is to me or see dangina. Yeah, dear, no, I'm not coba and no or normal, as I say, all Juma Kama, 18 literacy being como. On Tibia 1 week, any, I did buy a couple of answers in about. No, but also for you, I will say, because the whole night be cover beer. Sir, of funding kicker can on fun Conny Paso Kupira or Kukum.
Dabi. But I been no so they are saying it. Yes, I'm very careful. So I'm very careful. Now, what are we are assembly member. We couldn't do my include and Muku to visa or no to a moon 21. A branch bako, your chain na corri mono. Natural so no. Woman boni or numbi. And a two sour music and nibire ya bay. Ako ye be man tifa no so na a call tifa so and ako we are not on the nan and then I okodo my increase see ya or Sergeant Force ya dear yo Dr. Jimabadu or the light of Chahun in Asia. What was Abrantia no Onisa Sintonobi or Monema Nemo Numbi on Copper or Musica Nibrebi na Bia or Bessia Fan of the Sani mo nyina akoso ya bisa ibi ni abo ba ko bi kura oye boy na damfo pa me she da friend na nyimre no o damfo ni ona nantia bedu samri na onu bole no onu bi ada se wi ana koke ana tramo onu no se da bi bo ne de sani mane de onu aye wa na Poku Piesie se boy no pa usia no se ya de no maya uko on fasa abne ko nsisu oya branti ampere wasem kura ona mo din she obetia no wadin komo kama honorable Samuel Donko o san busa na damfo ni ye because onom joto a ene wo san kola din no hwe abranti Richard ya yesusu so kokutwa nipa she fridge min wo mo no mbobo no wo so hu ni sei na ogi ball sei na se odrem wo a enya asem kotwa omu ye ote ho din safo ni ye din but wa wani tu ase ye ko hu no no ko kire ba bia o masie nipa okosie nipa nso no nipa brebo nipa akoma nei asem wo koto a yegusu a ye twen de wo mo ebekan ye di din wa busam ye wo mo na nkran moto nam Berlin top ne odomase no ne sa ne ma ne mo so ye scammer omo ya no mo de brofo bia hye oye scammer oye scammer ye no so ye ne spiritualist dim komo no ene broni bi anya kwase asasa honorable obetimi afa laptop asi ho abon please bring me money na wa bring me money na laptop na esi anum no broni na oyo enti sabe ote brofo chen broni ni sa nsem bebre ne wombe wi akire no fa abro no mabra fa we bra na atete afo wo mani so mobusam ye on course assistant ni mu bi na akote afo na ni so de ndi no me ma me no edin komo kwa akiri because babi ode no ko yan wo jide se bibi umbia se ni pa ko bitima ka kan dim bisa ma me se ode no ko ya no to no nsem ba ni firi ye de ba because ne wo kan ye bitima asi o sa kura no oku school ni mande oda se edu babi a bi ni bitima ka ko je su ho duru bitima ko pon so bibiri bisu wo bitima na je se bia nesi ka ko akopo bi bitin di sense so na ba di ma me ndi aso kan se papa ndi se ya de na akwa na yare but ontiman ka sibia ya de no yare no bia di no nyisu ne ba na no nyisu ne ba wata se ndi na ka ten se hod no ko ya no to no nyame ya do ma kino mo den se ombasande na ko ho na bibia se bibi wo mu ne so mbe ye makora no ya de na ma bi mo munye because ni no e ko so no se ya yi a onyebi kura no betu mafura because no kumponti be mienu kumponti be mienu awasi ye horo ku ba ku chicha bu amu ba ku so otono o so ho de kuta no ba ho de kuta no okum ponti mienu twitwa no se oton na chese se obi ne besi ho na yes hey e de na wo ye no ana oye keka na tifa so na nka sekan ro twa ponche na nka ode twitwa na nka nipa na nka wakunu no sa anti na msa de na sentima ye so ye jitu no na se ye peche ni di chinu ye manim two step sana chile bi no wa ko fa hawo ne amani bi dia ba community ne ye chinu otifa ko dia no otifa ko Matias na ba bi amode ne ko ye no eye psychiatric for ene bia na duro amode ma no onnom ana so be say we dey amode ne nante according to mama so no cost of we what teaching so for no here na mo to mi
nti akaje se na te dia sofo ni ngwe amfa no nko on tamfa no nko no abante no ntam because onyini se mutinti saa de na se abante no se ni fi aka no so ne ni wetima ye ni mo bira bo community no wetima ni mo bira bo na busi nti abusiafo nti saa na mo nti mo so mo ma assurance se nyom ya aduma fikina kono o mbuti saa na mo no ti ja no an yetete ho aye se because me ya me checks so no checks so kire se saa ya de eni abusuanum dabi nti ye wodi efiri saa nti wadaroma na nanu mama mre ne amane no bi wo ho a ya na akwakoye sumankwasem nti sa akora bi tie na ochena okowura asieye na ohunu se flower bi da ho kowura asiye na ohunu se bibi da amu so anase bia onko temper with a year woni ye nchai kababam amamre ne tsesen we know say anna South Martin see you know I'm saying another two before mo be frère mama no akra no mama mo koyi ento mo koyi no o ya ankre free by say amuna akra be say no usiano according to ai nanana ai ni before no mo soma no according to I say nanana mo aso mo ka kire mama say amuna akra na say ni nyina no amon kokora ni nyina na afro mu na me kejan kana dia bra busunya yo anya sanketo na ana cement na iron rods ne tiles ne board din anya sanketo na o ma sanso atwadwan nti sana ma wo nyina akeka bo ma muska no nyi sakete ana odwan ba ko ekeka ko tetesika no 15 million ni 16 million honorable assembly member for Chreme electoral area Honorable Samuel Donko Sompa FM yeda se ene dia wadi nsam ye chi na hu nokora ewom na wadaroma ansa na abekọ no asiye ho no watchman ni ho ana so da bi asiye de watchman ni ho na dada mu ho so watchman ni ho ba jo se ayi me ka dada mu ho yenom ye de so no kwati asiye ni mi ni ba bi no watchman ho na wadaroma adana watchman ni asiye because yeko sunyanya watchman wo ho do my include ya meka so mo nimpa watchman te ho no watchman fo mienu te ho no etimi kotutu du mienu mo wo bibibi se bia mo be provide because we yes se watchman wo ho a ke bia nkokoto no one ne nkomo na agyan nka wontimi mubu mienu no miensa ne nan mo wa adwen bi se mo bepe watchman akwa de hye se ne ada cemetery wo abato mpesu aso ne sunyan do mase ayana krapa afunsiya so ko fia presisi afia profunsiya watchman wo okay sana benya kwa ule mno hizo watchman na idea ama kwa okay but oba ya dumase antisa intina no yako ai assembly general meeting yani brepa wa assembly ne so yani brepa because report wa neba no nsia tre sa complain no bai na dumase enti ya assembly ne ketere because afuziri nyina cha assembly ne nsa enti omuno ayese sa ne mani nyina no mutu ho anamo wakase enti sani omo efie predie no omonya domasi because we are yeten se abesho chiye so tima wo ho a nkasa ade wi nka abranti ni dum ko yesa nyamre sem no wan we yesi yenu ni yetena ebe ba wakase enti ni assembly na kan kete omoso ama assurance omo na nan e kan bom because de enti amami busa osa no na no metese na ya dance puduo ene na nanoma wo mo ewo odumase wo mo ema assembly no woni esanse de wo kan ena metwe wadwene susu se obi kwa kosie nipa wo ho a record da manim kire se Sunyani West assembly timi charge 4,500 ebi 300 ebi 9 million so obesie odehye no kura wo fie a ansana ombema otumi no obetua tetisika no 150 million ene nso unim se ayi nanu abirifa krum obi a wawu bosome nsia
yenya nipa bɔne ma no kutu ne ti na ɛporo no etu ne nan ene ne nsa edi dwane besi nde no ya chi nipa miensa agp adawro mam se posifo nkasa nti no eni ba bia se na kwa koduru ena yenim se asie ho no asofo binom sakawafo binom ne scammers bi mutum kwa asie ho bi ho kope nipa nkasa bi so kope cheso kope niema bi kwa asie ni se spiritual ne bi ho and this honorable say ho assembly mi kosie mi funu according to book edema ni ho akra kire se obeye piamo nko eno so utimi ju jama 6,000 600 900 ana de yame yakura ne se mosia or assembly na say atwera to se wo wasie ufuna wi a ebia amu no so no ayedada opese obeto totals ana opese obesiesie amu na eno obese atua be 600 Ghana cedis na assembly mete ho na se ugimi sa sika wi na uwie na meto asan be ka kire me se mamu obi akwa kotutu mamu because nipa na yesusu se na adwene mu kano a ene na assembly justice and security amoto ho no ni sika amoje no ede na mode se sika no eye aninti mana no members no yako general meeting any bra assembly nation because we want to fast more na bia amane ni eda se sika mo di nya enye na no na de assembly no na de eje enti se mo assembly mo di sika we nyina de a assembly ade a hia adoboa afunsie no because yaka afunsie no anya afunsie ketewa wo o kwa dishia si ya afunsie ketewa ko de menwa asase katia omusi ni fa ho but ojuma bi ani ho nti day in day out is the work and saka off one or more chanting na omo ko free ko no mo fe e de kura kan bi beti ni so body abra free obviously nti ye de no maka kete se e fi na ku na mo bi mbotu approach man say no mo ifie predie no omonye because I'm kobana sa de a na fi ya ta se ngwa gontin enye because me ada se ngwa gontin trokra me pese media me pese obi abeto so me kan radio so ne se manyane ntie se sa eye adehie sie ye no omo asisi adan atwa ho nyina hia sie ho no kra ne sese no ya chance ye si dan kra wa sie ho kra to be specific enti mate se nananom akonhia mu se won be relocation of adehie asie fences me relocation won be ayi sie mububu dan am friend say demolition enye relocation won be demolition nti wo ma sisi dan asie adehie asie no onyane ntie se nananom ebe ko bankrum na wo mo adwiri saa dan no agu nti wadaroma eho ya obato mpeso aso ma saafo na ewo ho na wo mo enkrochi eye asase na wo mo sidan wasie ne se nananom asase enche wo hia betia ne budoza na bubububu wo kira ebesa ya Nsem Sisi sana na yakosie yefunu na efensan yakosie dan wasie na wo mo dwirigu ndi honorable wadaroma ya na wa public awareness any stakeholders consultation na fe wa mo communication na fe yahu decision a ye be take e saafo na yes na wa honorable medase enanyumre yo honorable assembly member owo eye chairman electoral area abusia sawati afei fameko abirifa krom si fameko abirifa krom na menkyere wo de enkrofo bi di nipa numpe eye na mantan wo ya yetimu no adan hwew masoma me ba se onkoto ade mrem wa besim ha no ade kyenye no na onenam eye kuma efren kurukuru po disen babia ayi konongo dumase wahu akora akwa classes ewo Anglican school mu ha no ade kyenye no na o matwene moja na oda Clerical University kwan so ho akora nko school ewo yedent na taxi driver bi atam no odini idwane nurse ni enkonko ye nursing ewo St James Seminary wo mo hospital kuma na ewo ho na abranti a ye frɛ no eye osagefo abranti 22-23 years wadini nurse awie okɔ adwuma okɔ asɔre obi chie ni share taxi ade chie no makunu atwene moja na no on the 24th ena wo mo esie no ade na ekoso metiase ni o afei
me come mortuary oko various morgues and a mortuary wo Sunyani Bunahafu domane mpatamu a eno so ufuni hye ho a obete ya so de funu kwa wo mo say sei na asie ena funa sesa ena funa yira obi kura de mu kohye mortuary a hwede si wodua nkwanta obi de ne ba kohye mortuary no na mortuary ma ka kire ne say wankasa bie fridge na koyi ubara na address na fa ne ko obi so ho de ne beko no na no yenya report mortuary bu ho de ne beko no mortuary na ye ma enti wo mo rane ayi Joe your friend saying you rane free senior high design double track enti fresh funu na yayi na to form na de brogo no ato for na de fresh funu mum ahyem mini much bi wo branfo a oyusu fine won fine kakraka bi no oyif ayi brogo ne to form a de aye brogo ne to form a na de fresh funu e de ahye ho na wa so fine kakraka bi de asi de oda ho fresh ayi brogo no so adan won na yakwa manya mortuary na menya mortuary dan so a ya yemi funu tan na makwa kwasie me nso a me sha asase na se a na no me kenkan mra kire o se eye assembly bia sede se mortuary a ewo ne mansimu bia no o cheke hunu se mortuary no eye papa machine no eye papa fridge no eye papa eye DC bia sede ene de mo ncheke but eduru se emra ne se o kwakosie funu a kwasie ko assembly na kwaje tumi krata ne de ende monia bre Sunyani West Assembly monia gitimi gi obi na no mete se ohene bi ewuye wo mko akope ba bi asie ohene oya divisional chief wo mko akope ba bi asie no ebepie manim se wo mso mba gene 45 million oni 45 million nyam no kotu amana no ye ko kire site 6 feet no 45 million na ne me call ayi kuroye efre no efre se me call yo mpo disen twabidi asase enduru 20 million 30 million na enokura ne eka na 6 feet a wo abo coat se na mobom coat a wo engineer o ye coordinating director o ye MC o kwachiro bi just 6 feet ama o masie no 45 million na hwefunu a yesi wo ne hwamu a ewo Sunyani adehye sie ne de ewo amansan sie na moji obi 45 million 45 million he ade we meye sie you ready o chana Nyankopon ya adoma me kwasie ho manya receipt me ko check the number of funa yesi wo munyina ne 45 million no within the year na ebusa se Sunyani West Assembly e de na mode asie sika no mode ye aden na mo manipa tete saa meti hwa esuminti ye tata me onam ayi pastoral center hwa esuminti na obi ahwa sika na waje mobile phone me do hospital and health insurance no say health minister kura so no on fanko udi abro de bashita kata teenager sister mo chia be fa do akwakochim me duru mo chire so a mo chire so apro me duru asie yen so a asie yen so ye metumi funu won so ya to DC bi funu da ada na moye sa moma nsem sisi wo bona afo da bia ye tenase a ensem a ehu ensem abufu ensem aboti ensem boti ni ensem abufu nkoa ne koso na kwabrane afa pragea e obreku monteso na no memreda de ne matnam sem famukosi aha kwabrane tu pragense pradadada be pemene entafom yenu no yenhu wo ma yira na kwabrane twetwa nipa hye fridge mi twetwa nipa hye fridge mi de nipa ti ahya de brebo ahya de akoma ahya kosie akoma ne brebo aka kire posifo homicide say aha na mesie brebo no aha na mesie wi aha na mesie wi aha na mesie wi emfie mienu atwam ebesena komfie miensa yente asem no ewo court prima facie Premier League Champions League ene ehonkro ne bankoa na ekoso obinso de ebom se de bia bra court every day come to court and report taxi driver na namano de car boy pan ne winskili asai be twili so kwansa be hanipa ya dwen saa na kwabra ne twetwa nipa che fridge m e de ba bia brebo ne akoma ni patisha mati hihim akuni wo faase de na to ho fridge ni mu ayema ba ko da ho be pemene ye ntehwe asoma nkrofo a wo mu nimu de mokosuku amma mo abamu mpanimfo se office we na esefata yede mo akwa akwohye mo mfa report mbrem no wa no ontehwe nka
nka a friend is saying unu anima ebu ni saying hwan de debe unu anima ye ninja wo koko football bo unu anima ye ninja ye de enu ani tiamu kan be pem ne ye ntia bisim case hu asem bia de tia ne service hine de wa abodam wa abodam ni Richard wa abodam ya de hye wa abodam sa ye sia bisim hine bibibia wa abodam ene o he o so wa abodam he dumasi de wa abodam bibibia wa abodam da bia me ka kire wo se hwe hu ye hwe abodani bi ne nam krum ha sei na tie mo amata fa Sunyani Technical University beku ohini jan bodani no otapie 10:30 bia no pie na tade ne efufuo fi dabi okitabo waya rasta anaju 10:30 no pie awia wunhia ne da wo ma te beku ama me sa report no me mete atronie baby asofo mami etie no Ghana flag hona memete ubu afiba junction na abrosan fefe bi na wo ho no aha mete side ho a but manya report e dey free sa area ho say bodani no anaju 10:30 samire kobo 9 say 9 agba pa meet aduasa nnum yi no ompie o ebo 10:30 na onam nya onam so a pavement na eho yesum no eho na onam saa udi agro to bo na ne ho den don nam aya omo se wabodam omo ya etim so saa okotene saka wafo no omutimi kọ na yaka so kwa pretend se wabodam no pretend mad be busumi mienu busumi yensa na wa pretend se wabodam obitimi de ya afi mfie mienu busumi nsia na wa pretend se wabodam se sagata munsuo nom saa no nim de oye aden na krono mu mamu ayehu saa no ade na mu krono mu ayehu saa no ena akra kwa classes na osuro krono mu ayehu na mu foma fafa eya mu mfa nko amankoto munko ansin munko abodiem munko twa won kwanta apapa nsuo na eda ba bia ye koye no acha me krono polisan ayi twabidi ena me duru ho na yara mi busa say ya munko hoye because akora 4 years 5 years na otwa 6 miles in 6 miles out every day. What is that udini ya chase no sa kwa no so da wo be ma fa sa kwa no so wo be ma wo de amusumo ye mema mu chase nkwada sa nkura ase no nkura ase na nkura ase fo mu ya fa wo fa koso ensuo na da ho no na nsuo no kura nyawa hwe mabunu we ko fedu hwe fameko ayi kuro no so twabidi ba bia na me mabunu no di nkomo no wo hwe mabunu we chew se wa chesi akwada a open a chi no wahu na se mabunu we a wo mo fa nsuo we m efa kwa wo chew pa se ya o de hwe amankoto ana hwe ayi kuro no podisen twabidi 5 months yanchiw sa ukita ka mo na wachi akura de na hyemu no yanchiw mfa umra no emfa nduru police station mfa ntwa nkosu san ho no na wahu say yes bibia fo wani so wahu ya chiwa ahare de office akrachefo nti o mo chiwa na o ma yo ha na o ma jawo Abrantia brako ejina eye dumasua police barrier na wa block cars o na wa bawura school bus im then na police fo kita tuo ejina barrier ho wa block cars awura school bus im epekwan atwi school ni akwada abono na adwene mu ka no wo mo se na adwene mu ka no owura obi bush akwata obi ne obi yire ema nipa no ene ne kun ya ajama so mo bu no kun no se de ne sie ene de quickly ena police fo kwachi owura na owura yire ene asem no wo mo yire ya adan ya wabodam enti tama na ogina barrier ho na oye bodam sem no ya hunu hwe John mo Sompa TV hwe
What ye also ye sakawa also ye scammer when you come no ena mo wie ankora okurum ha wo de ofa won kwase asem saa ofa won semfo saa na ofa wudie na he wahu si kwan te se eye e friend sen twabidi na fa akura na se nkora na omo fa fam kono se na no kan se munya very careful ye wadwene se okoche akura bi ahye kam na se wahu mo ekita barante hwe fam ho hwe wo de join me I was Sompa TV hade me kire osi me tumra na ma kire osie fa me ko ba bia na o mu yi ayi ne ba wo mo no se wo mo we better wo mo we mo no mu yi ba no me be kire o mo no na se mrantie we nya wo e wo sa akwan we so na wakwachi akora de na hye o ka anum na wo de ni dwane e wo sa akwan we so na o mu nya wa no munya hwade mo hwade join mo Sompa TV e wo YouTube wo ma na e yo mo kwan yo eno me da me de bebro ba me kire wo se wo fa wa fafa wo eno wa cheche wa kunkum no moja atwetwe no munya wo no munya wo sa kwan we so wo mo na gum no hwade hwade John Mo Sompa TV our YouTube hade na ko Facebook 98.9 hwe emwo na omu yi ni sa no emwo na omu yi no na wo de mo nche wo sa akwan no so nkura bia so mo chiw se ya sa mo we no yemfa mmrowa kopinsa mo we nsa no na police fo aba fa wo because wabodam ewi be kan say wabodam or you mad so ten na dam no so san ten na mad mad dam so wo ye bebuwa si wo moa na wankasa no ye gya se ko uduru police station akoyo case sam ko chi akora hye kam twetwe nkura moja saa twetwe nkura moja se sia na akora ketwa 13 15 16 na no mekoto akora ba ko papa panyimi ti sama ye radio adwuma be mfie aduonu nie na mko hwe akora etua kaka e wo sunyan kura bi mu a ba bi omton ka bi cars garage otua ka say wa Mr. Kebe hwe 1.8 billion 21 years ana sikasha na taso ha na the girl ne no fo sisi ho na nkura no wo mo brezia na no fo tuatuam no fo no so efe kama na etuatuam to na yiska no oyi ni 100 bundle no de amano boy no 100 bundle no de amano 100 bundle no de amano afede e kai na wayi ne e friend iPhone na wa tested the ama kauna no dela no enen kura ma ba waba watoka do tenam me ma October ma me na so ma October ma me yem na say me menses na ma ba 3 days e be ba 2 seconds pa na twa ye do moja na duru Benin e de duru Senegal o yisketu yaka no wati odomase company be na ho mutu obi ka 100 million a otumi toka 1.2 billion awia kete midi moto do na am say hey boy sa aduma be na wo ye no jina ho hwemanim ana Poku pa na de onya foto na ye dan ko wahu Mr. K omko ho de wo de hwade se boys we nya wakura anase na wakwachi akura de na hyekam ade ni dwane yakwa kokuna idonya me wallahi talai wahumo hwemo na gu ho no hwemo we ye besi waboa ma ye besi waboa ma wa no ubeni konfo no to ho betiam yiribi kai hwe ebi na si obreku no Mr. K fa me ko obreku na fa me nko ahoma no so hwe abrantie ba ko wakoto ka mo no wakodrobo makwaji o mo no msese o ma bie bibi wo drobo ena boys na kwa kogu ho to akwaji nani onnam brekum drobo kwan so obajam dede ka ne ko no waba na obetwam teachers credit union no waba no watwam no akwa no watwa sike no waba no watwa sike no waba no watwa sike waba no watwa sike pragenia load de ne passengers eko onde na dwene mu ye omfa nkora anwane omma so yi ne nsa free ayini so se ya panyan
pragia ne hwa akora ba ya 17 years nka mne papa ba be din komo akora no so masie no o masie akora ba ya no foolishly na kohwa to papa o moto no waye na se na he pragia ne siwo no wakuma akora no ena o mutwa ajatum na tama o mutwa ajatum no ena brantie na o mobono no etiem my ring me ka wa because kawaro akoje ashfu baby ya try to do what I say nti oye otumi fa ring ni hye no ka se wo me wa ni nyina fira wo mani na fe wo ma ye din wo so onamu na okona aba ni kita ntumi fa mo no wa ye otemelele he pragia ne gu no pragia mi no wa twia fa so akuom wa ku obi ba ya ochina obonso akwa sakra na wa fa Yesu Kristo se na kra na aje nkwa papa no so tesero house me de oboni afiriwu na wahu de wahu na no me ni osofo bi di nkomo osofo no ekomo obi twa yade meboa omani twa yade e wotepa ha ene ode yia no ekoko krache omani twa yade taxi driver na one ne yere da onyim no omani twa yade ne taxi driver ne yetwafo afei osofo na sakra ba be yesofo oh sorry papa na sakra ba be yesofo ene opa brantie no na ode na fa ba bia bompa ya ama no ene won se wakoto opa anya hwe yade se osofo no ene wasakra be yesofo no se ya mpa nyankopon de ne boni nyina ye den ache no but se wu okunwa na wu wo boni mu a busansa wugina hen wahu de wi asenete ye wahu wi asenya de wu odi twa to so muduru nipa mo dente so we laundry kura ahuro sa metuawa no so na osi do mama nyina ntoma wona osi sunya nyina ntoma mo a ahuro sa metuawa no woda ho awo na ba ku mienu yensa gu ho ani mase nipa hwewia bonsa wasore na okọ wo da ma emba upi engagement ase a wadress no ohu de ode ama ho hwe we ye brekum mountain so wa heda twia fa nipa so ehwa bosomi pepepepepepe ene na anu memendai ena pragia ni lodu akwa obi afa pragia chata ode ntafo mienu agum me ba o me famiki about starting program prada da ode nkodako na anu yeti he na fiapre papa panyina kra ni kunu sorry ne yire se okọ aduma okumase aba obetena asa oteye na no eni beni se nya oye dakati ni oye frafrani oye slemni na sa kuro no nuro ho a ene otumfo nyankopon hatase ni nsu atwa ne ho hia nkomu kun no nipa miensa ni nyomu kun mu nyina ekọ no nko a bibi wo wiase ede na ekoso osunyan ede na ekoso obrahafo hai nkura na ye yese tam hwekazopi wa ye radio adwuma saa feriti yo de nam ho wahu papa yenti na adwum fine or you good hard working dabi o pese automobile phone 45 million na no me ko ba bi automobile phones 45 million of phone na no me ko ba bi automobile phone akura keto bi mistake akura keto bi 19 years gina ho na akura na busa mobile phone bi e biem sa asa babro no Samsung ni bia ni wa na aba no afa me hwe price na eba ho a one baako ena one baako Samsung me hwe a 110 million na akura etua ka wa na wayi ni chip de ahyem na me gina ho na me se me kwa koto phone me maso na me kita 20 cedis 2 million ma no me se me maso 1 2 3 4 5 thousand Ghana any kira me here the same Samsung akura so you see the same you can't compare Trasako to Sonko. Oba na akura we aba be fa me ba. No ne nada. No man is scared. Na wa wohoro na se. Na de ko beni. Me ba mu biu. Na wa kokuno. The next 4 or 5 years nyame ankuna mame a akura isi masakra mo Pentecost Sunday mo fa Yesu Kristo se me kra na dunk. Ampanyina mpa na nyame de akura ebo ni acha no. Sa de nyame wo soro ho de nyame ma dwene hu sa me tiase. Mini no bebu se nyame ama me nyame why nyame why enyina ye wa abusia pe biscuit bi a abadwa so
Munchi biscuit, Munchi cracker. I munchi here. Yeah. Enemies are serving for you. Boy, ya bone. Ya grow. You could see. My men come for biscuit in the infamous. But I'm crana my coin abafie. And crana my coin, and crana my coin abafie. Biscuit abega so a munchi airtime cracker, munchi ginger biscuit, munchi digestive biscuit, munchi milk crunch, munchi milk shortcake, and a fay munchi jam biscuit. Me bacho abega so oko provision store be a sister lender len frames or a year a higher provision store warning in aqua. Be the honor here, ed de say a sichire nim. A sichire enim. Yes. Senya ya da bia mota ka de bi na frem oboa ya mfa hian kan kwa asem yes ya frem papa me se para yes me se para sa 20 series de ho yes paracetamol anamabo company bi din para ya okay me fa ni ti ade aduro tia de aduro no me say wo 30 series de ho ehiem 1 yes all I say ukọ ba bi so a ye wo 3 series de ho ehiem 12 ani 2 series yo enti biscuit de wo papa wo ho hwe ukọ aso hwe manchi biscuit wo de wa ko Facebook na ha de hwe biscuit no wi se wonya biscuit wi wa na akore esu na oyi mixo nyunu na wo de mano awi abo na wo de mano now you manchi biscuit and I say manchi ginger now the good plate so mano now bubu nkete na for utu mizo na the man yende say mizo no sakra o de tu utu ahwiegu disposable cup ono benya ni ye no because ono ni say ya na obre hwiegu disposable cup mo na fa yi biscuit ne ba akoma no na fa alla abede o de wi press no this time so say sure and the biscuit no wo pe distributor nti se wa bie store na opese yemfa bi megu bebre mawa e de begu ho mawa na waton na wafamfa so na de omsika ye den ama wo mo number ni 024 another 4 856141 CBL West Africa and the aba o yo so na nye na adwendwena to so a nombono betes o he na mpe de a nombono betes it me release stress aya bono betes emfono aya bono no hangover aya bono betes Mr. Wadaroma nombe dwene e fani nombe dwene ennom moroso onombroso too much odi agora ka bebo ya ba we business mo turn away oko mami ke ho a ebi wo ho oko obapa of obapa tasty joint e wo Pentecost for Sunday in chen ho a estate tonsuma ebi wo ho ya ba we ampa chowe ho ya chiro no enti ebono betes o pe dodo omso dodo bia o pe to aton no frɛ wo mo 050 8181060 mon kan kire bono betes for say omfo mo product ni na me fa ma eye Sompa TV YouTube kam ka eni ma yi ato ho to obi akwa obehu mon fa mra we extra cost ketu bi afa oburu wie pe le lase da fom papa so eye royal foam sa oburu na fom nye wanom nsapa na wasen akoda fom bia oda ya obonse na emuna donkum this o gina ho be 2 minutes abon se na phone no ame enye ntubo so da so madam ko oda ho fa kon so oda kon so nka nwe na ka hwemanim na madam kon so me ko so why say na da be ya grawo abe ebe ka wono obonso wo hu o ka hwemanim na me ba cho u fom ne nye u hia royal foam Sunyani say wo mo El Coronation Park wo na busuma adwam frɛ 05092259227 bajo Wednesday market wo no mo now have mattress here that Facebook o de hwɛ mattress what does one ntwe dabi obi o ha na me dan na ntwie pamina mahu ayi kawane obua mattress ne nye ɛna ɔtɔ ma o pillow unse pillow ekita expire date o pillow ada so edi yes na say fridge o turn edi 10 years a spy pillow achera
bosome 9 enum esa wo sesa wo pillow even we kura no omo de che kura still afi de esa wo sesa no na wo kon de pillow susu nye so afi adan sapo esa sapo achera 1 year esa wo sesa sapo we just say mama nkase bia manyi me company se no mo be kumentem wa ho Kozuni Enterprise ehona obetime de perfume papa go ho comfy baby comfy adult and afei comfy buy but of abako school ayempa no school fees proprietors a wosunya se binum omo nipa bonfo pa oji feeding no oji TNT ni wie akra no kodu school mpe o se kofi kodu school fees bra na ka akobo no na no se ka bo akra bi wo branda dwam na sa school nyame ya adoma next week meni ni bedi pa enemrem ye mpema kola school fees ye train note 100 cedis 10 cedis na opama kola school fees e de nkwada asem no mo se ama e ka afun na omudam na wo paprata wo ka fe no aso ekwandi hia nyambe tia ka Fabako Hillis International School Obama School a friend after care omutimi friend Mr. K good morning me bacho Kevin wa mo school na edientia o mpacho na hododo no ordinary hospital macho ne hoye ade be chimbo se na Hillis fo gina o baba hwe no hello mbacho oba no ni school fees no nyamtu amie yo o ka se medina ko oyara na medina ko mbacho ne ho tona na wa hwe oba ma ne fa school fees a wa hu sa surprise mbacho oba ma ne fa alias ne nka ho ebi wa ha mbacho alias kana ewo dada ma ne fa alias ne nka ho o de yi sphere areas na de ka ho mbacho fa Fabako Hillis International School 0241 587644 in Suna Peti we here Jackets Agrochemicals Adom 480 SL na fa peti mbacho akura na mba se ne no ye kura ho do bebre me pamcho ukwa Agrochemicals bia so we Jackets Agrochemicals 0208119466 why oyonko Isaac afi ban heba say mo amado na mo nsema ye kase no untimi fa horo wanim cyborg srew afi spinal cord wo ho abonso ya na unkutudye mu wo so waposo a friend arthritis so onya hepatitis and nya arthritis ka ho a waseme mo look at us two tests no arthritis cyborg mechiao srew when stroke gonorrhea ana say when sexual weakness me bacho ban heba se freno owo Kumasi Atonsu Agogo Hospital Tema Community 16 Lashibi Bowers Club Kofodia Ajuso 207 bus stop wa odu wa 0244083482 uwie pe oyemada ho no mobo asiberes ubetumi ato atopa 2000 0541305287 ere na mo ko de wiyo abekwa no mkoto so obolo Ohima Enterprise oton eye POP ewo Hima Junction o traffic run about na Jokuna filling station ewo ni fa so kode a o ba obenkum o tran pablo sign green aso 0208721096 and a Turbo Venture say WC Papa efi ene ho owo station be bia ka asem na download kono odu wa pa 0553288163 abusia ma mimi ahoma na na sima kakra aka no yemfam ye wani na mo na mo ye ajeje from penifo ene e one story per right ye do echo odomase we ba ya ta akoche abusuani a wasie no e wasie na kohwese de wasiti wati 0543989989 and 0247989989 Nsem Sisi o ye ba cho di kasa free hin Evans Boko there. Hello Evans what me nka Hello Hello 98989 and a 0247989989. Hello. Hello. Ebajo Nsem Sisi o. Mbajo na okasi. Why new? Mbajo Evans. Ukasa free. Odumase. Etio.
but you're going now, my line, Mrs. Well, activity might go be walk one day. Yes, Femma, Piano, a bass now, so I'm going to get a radio station in Bonham. And the Femma, no, beyond, I have when I was in here, when I was can. There's no baby, if you are, yeah, the Nsem Sisi home by Tuja, a ya friend, no mum, why? May I say 0543 989989. Hello. Nana Poku. Yay. Big Joshua. I have a Kenya say. Phone number 3 now, so what you post so. Mo. Do like Sunkwa, Nana him also watch you. Kajan Sami Geneso. Thank you. Nana Yamishao. Amen. Mammy fa and Chance Mamminia. She was Joshua. I mean, come. Nana. Now, Umu Mututu, a mui. Yanu Pesu, which says, I'm 1. And yes, a very dear. So, Bibi, this room getting a question much that I in the bar. Woman Rebusha for whom woman, woman, you and Cocker. That's a no one. Not such as a no would be at this year film. I will avoid this year a cow woman bought a money now if I know with your woman yet home. Who is the car who pay? Now, so we will be what happened to the moon. Nana, I think we make them want it. And Nusama Sika, I never you know, Joshua. Nana, a Sika, a power. And you was a my fiac at the Ubu. Now, say, Sompa no more heaven at the La. And you know, sorry, fire last mammy. Let us say, I was Yako Facebook, Sompa TV, Obiamu, Bosumi watching, and you could tune a brifacrum, hey, a brifacrum, hey, a 2 minutes. 2 minutes. Hello. And Nsem Sisi. Would you casa free? Me dendia for casa for Subajansi. Yentio. Nana Bacho, me bacho ni ma Subajansi. Hona metio. Aha, me so sa do na me trena anim. Ni ha me say o. Won say nana hima yo firimu. Nana hima hwan? Nana hima yo film that o Sunyani say. Bodini ye. Nana ya nyama. Kasa Sunyani man hima o film. Nana Sunyani man hima ya nyama. Ene ma mechi afi ba tiro nana kanokro fa go ba ko honum sumtu na man fotu mi jiro di bone bebre. Okay. O trafi ba di firi o ko nana hima no. Nana ya nyama fi on like ni ba bia. Wadi free okonya wonum sumtu. Wahu wall bi no maji ewo sa area opposite no. Uko nsuo mu ho. Keke be play opposite one. Monya very careful sa careful no tokuro bi na ewo ho no nguda bi na egu ho no wate. Komai dey. Me say monya very careful wo ho. No crepa. Mate, ye betu ho na ma why? Yo no. Let us say 0543 989989. Hello. 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 And Nsem Sisi. Hello, can you see? I told you kasa friend. You see me singing me kasa friend yamfo. Yamfo fo yentie mo. Yeah. Ebo nana boku yesi na de pa. Sa motre asema wokai. Maybe me nana a body sa the body ne kwose sunya motre no baako. Ye ba ya ye de ba na de achen no ma frese feed no asenki si ya me body na body ne se. Mu me yi body no. Ye me yi body no ya me pe bia amfa nkwana na. Me say ye ko esewani there's a catch pro na enene yanka sabi wo chere ma ye toya grimi na sabi o yenya ye tie ye yanko school na ere tifi na yenim senie emani fitena ka wo chere yenya na Poku nka assembly nki horu o more responsible mo chere bia sha assembly nsa ja
Emma, me see, Nana. Me say Dano, me real ho. And so, we any day. Na otifia na afra so be fa ufunu free watching na essay. Na o mama receipt ana. And o mama date, one mama date abakwa ko yifunu no. O mama me receipt na me date na. Look at we abrochira nka mawie. Me say keni na Nana. Nana nyamisa. Na munim. Ene mama munim. Why? Ba wo cheche ya die. Wo de koso na de educate yes aye so yi na mai to na mo chi. Hospital bia kasa asa ne kire wa saman no. Aye contract. Wa ma wo date time aba yi. This one to be more justification. Me that say 0543 nyana infancy na yenko mpa ye. 0543989989 0247989989. Hello. Nsem Sisi o. Mama na otan. Ba jo hoini. Mama zikiri. Azik, tu wa on kwanta. Ba jo ani. E da sene nde wai. Oh, sele onya. Me ba cho yenti o. Nana se o se de je ka do se na mun pepera mun peto mutena mun taka ka tem na pegan. Tasu mana mu ye sari ne kosa obuzo okukora na se bia obra na mun do me hu sa bia. Monkafra, yemfa last two na yemfancy. Yame ya domo yebeto aso. Hello. Nsem Sisi o. Ana o kan se na. Ba jo dio kasa free. So for ntini. Osofo yenti o na otwato. Unim se ma free de. Ye de na mek. Obi a oye nyame eduma. Ana yese onkohe. Na na charge me se. Omse asompa info se soft na bokro no nti o ma suspend no e wo sunya na bokro na ma project for nchine na nyam na mo se obi we bone e mfa nche na imprenso ahodo nso adu so almost say abokro ya sofu imbeku ye o na ma project for nchine e mo wo ma suspend this sofu no na me asofu mi one station 1 year anye program na ndu me so da o ya sofo no me honda kura me kanti one station I tell you one church two pastors ya ndro ayam na nduru so da na no program ndu me so da na wana no draw timetable no secretary yes stickers ton stickers and yani ba ya ho so na ye be ba for ni akoye bi na mbisa se na ade ya enyi na ade ne ye be ton ade enyi ade na ye ne be bi ato na he obi kwa asore ko ba for e okoduru ho no me sika he ne bo tomi $, any cities ye no aboni timpo so ade ko ba for any $, e cities ane doso na $, no sha ni shikana wade kotum no sa wade $, na akotum obedu fe no hu se di wakana na koma mu no ayi cities na e do so sin se obese $1 na eno sa ko okodu na asofo no na eteho a omutifika no first of pan no ka je papa akoma me di cities ya do so na be ba for na but me ba na yi $, na atum o le $1 na ekipo ni ba ni amaka se me ye na no na me munji $, no mama na munji CDC ana so vanyi ka kira asofo na wa woni se asofo munji na munji $, na mere me na me de yadi so mbe mo $, na e bi ana chana no fa ya fa $, no correction bonum $, na yira e wa sonde mo ho ewa Sunday na me de me say bi asia besin na sa afere ni so na mpani fo no kure bi aka enti na ye yi na no na ne ye ko fa na de na ba no ombe ya we na wo no so na ni e den sen ya ye pam no de omo de freedom e ba so na ni e den kura chen de o ma suspend no no e chan na me kan so on sa so fo no asonda bi e wa kukura si da oni ma wre hosem na no so omo na so do ma yin kure se sa so fo no firi ho no
ayi na sorry man so omo mpene da because asonde ye wokukure si ho no unfortunately na yiri kra anyem omo kobi atwa so de omo ma na yiri ni ponwo no na mission house ho just 2 days no mo fa na bra no regional penfo said da ye ma na mission house ho no se so omo beto abanti na omo kotwe wono so de na sanya next year on beto atia eye regional superintendent no afi ya sori ani di politicians ya tem mo de mimi anu ma so fo ye ya church politics na ka se me ka tra wo musidi ho se okot ifra so fo okay na ai asofo ohe asori bi kra mi ni wodo ma hwe na nse wo ba afode awie na sofo pani se odisia Sunday nketwa no se wo mfa ma omunya ya anya ni be 2 days na hwe an se headquarters sunya he ya omotoa na ya bread letter you have been transferred from Doma to Nsesiresu light ni ho anya no na chera asori ba afode awie ya ba afode awie ya di ama sofo so mfa nkoto edi na otwe na ya twe asori mpanyi fo twe ya sofo nkofa correction mara mi aforisi camera mi nya so fu go ra le mi ga si ade asama bo ade we se stano akonforia akonforia correction no e fense afodia no asompanyi sin camera time si be jina ni pakro so fu ra ha na ko pajawa o sin ko the time so be bonidua time si time si